Kazani bayro norno Jisu Kristus ni mumbai sibai paidi seng sini lembang ni kok seng bisa kena lainai. Matai sobis ni sarbai pa sohai nei shawo Jisu hai nei saga uske tong di ke bobai lamata koror jagdi pa sohai nei shawo Kami hinke baksa ani mungui angno masia nei sabai wana hake baksa no lama koror wana aboni bai khazani bayarok tini o seng ini sengo elemago nukmani hai paidi seng tabuk ni sini subrai Jisu Kristo sengo tini o kerni kelangmani sawai kelangmani Ei bini elembago seno tini o tamosa aborok no seng tini o paidi seng saiman len abon bagai seno kebang mas seng sani borok sini Jisu Kristo ni munggai masia patra kebang ma pai dong abon bagai seng borok ni yakni seng yok ngan nang nai abon bagai seng sini kaitor bai seng bahai ke malai nai seng bahai ke seng motangjak nai himani ke abon bagai seng sob somai no seng sini girja bai seng kerungan nang nai seng sini Bible bai seng kerungan nang nai seng sini Bible lo seng kaham ke seng sisung nang nai abon bagai seng saiman ya khele seng sengsar ni kebang ma Jisu ni munggai phatra kebang ma phainrok bai seng kobol jagai bai nai bahai ke seng sengsar ni kobahai ke seng kaham ke seng tonggai sukna hawo seng sini kaitu bai seng mothang jagai man nai nei seng tini ni sim phai seng tei kerake seng wan sulayan nei ini wa ang sanani mucuman ni no khazani bayarok aboni bagai seng kaham ke seng sini girja ke seng kerenggai seng teibo buskani salo seng yapri kaham sewi seng sini kaitu bai seng kerenglai tonglai hiwana phaidi aboni bagai seng joto o sengsaro seng kebang ma sengno kebang ma phasing tei sengno soitang amjogoi dong aboni bagai subrayung kaitor sengno hamjak mani kok no seng teibo siwi bini kok sengno skang baria sawi kelang mani akok rok nangai dong aboni bagai phaidi khazani bayarok seng kaham grungke bini phurungmar no seng use khlaiei seng sini buskango sini motangjak ni o lama no seng kaham grungke seng yasagai man khaba seng tebo yasagai seng kera ke seng yapri siwi himlayana aboni bagai joto norok khnai tongmani bagai norni khau kaitor hamare khlaitun